Makan pedas guys, makan lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mau nama guys. Orang sambelan lah. Pasti pedas guys. Mantap. Ngadoa heula. Pedas guys, sama ikan guys. Hajar bos, mantap. Pedas. Mantap. Pengen nangis kan. Banyak guys di bawah. Lagi guys, mantap guys. Mantap. Sambal merah guys, sama ikan juga guys. Mantap guys.
balikin gas. Mantap, guys, mantap. Emang kerupuk, guys. Sampai nggak mau berhenti, guys. Asli. Mantap. Buka. Juga
ekornya guys. Habis guys. Pulang. Kurangnya guys. Pelanya guys, ajar. Sangat bergizi guys. Sampai lupa kalau sekarang teh malam minggu. Bodo amat guys, mantap guys, makan. Kalau kalian yang buat makan sambal yang banyak, jangan ditiru guys. Ini sangat ekstrim tapi nikmat guys. Kalau suka yang pedas, mari sama-sama kita makan guys. Mantap. Aduh, mantap pisan guys. Mas kerupuk makanya di bed langsung guys. Dia ada duanya.
Habisin lah. Bisa gini guys. Sampai lupa minum guys. Saking nikmat. Oke guys, terima kasih atas waktunya guys. Jangan lupa tonton terus saya guys. Jangan lupa juga subscribe, share, dukung saya guys. Saya pamit dulu guys. Udah gak kuat mau minum, sampai lupa minum guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.